happened in my life a couple of days ago. Cúpla lá ó hin. Well, something that's quite exciting for me, and it could be for you too. I'm going to tell you about it in Gaeilge, in Irish Gaelic. I can't guarantee it will be error-free, but I'm going to give it a go, and so should you. Ceart a tharla, cúpla lá ó hin. Hui me go hifig an fust, 1 kilometer deg ón áit seo. Tá mé mo chóna I gantar tuathe. Agus ní hagan 1 litir go dianteach. Caithfidh mé dul go lár a bhála, litracha, a áil. Fuair mé bert sa fust. Fáin John berta níos miniche, ach bhí an bert seo domsa. Bhí an bert seo big an ein trom. Doscail mé sa bhála, bhí mo leabhar nua an. Faoi dhearra, seo iad réamhchóipeanna. Is scríbhneoir mé, cosúil le gach duine I mo chailech. Agus seo mo sheachtú urscéal. Is urscéal stare an coga inam hain a bheith nó a mhór. Bé sé fáil I mí an bheithimh. I'm planning to do a very short vlog like this, a vlag in Irish, every week now, so please stick around if you'd like to hear more.